kungaba ihora lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye kwafiphala ilanga isihenqo sethempeli sadabuka phakathi Jesu wamemeza nezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wakho seshilo lokho wafa Genesis chapter 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba elithi iBhayibheli emhlabeni kwakumnyama uJesu esezokufa ngokosindaba ibuyele eqaleni ngoba kuningi kwakufanele kuyolungiswa okwenzeke eqaleni sanibonani haleluya indalo ibuyele eqaleni kuyolungiswa amaphutha enzeke emhlabeni eqaleni so uJesu makafika emhlabeni into wayeyizele DK wayezele lento yokuthi kuzolungiswa amaphutha aseqaleni eqineni ebese kuyaphela ebese ukwazi ukubeka umoya wakhe esandleni sikaBaba amanye amagama ufana nomuntu bese shifile okay kuba khona isikhathi sokungena kuba nesikhathi sokuphuma so now sekufika isikhathi sokuphuma fanele asayine out end of shift athi baba sengiqedile konke sengakhona ukubuyela kuwe sanibonani bangcwele then si la ekuthenini bazalwane lethi iBhayibheli kwaba mnyama emva kokuba mnyama kuba khona izinto ezenzakalayo apostoli ngiyaqala nje sikufunde le verse hallelujah verse 45 kwafiphala ilanga yes apostoli isihenqo sethempeli sadabuka phakathi nesihenqo sethempeli kwamele sidabuke phakathi kube khona ukuthi ngoba ngale kwesihenqo sethempeli kwakungasiki indawo yanoma ngubani kodwa kwakungena abantu abathizeni banegunya lokungena nabangenile bangena kungafanele bebangaphumi bephila bebafela khona yingakho mabangena khona kwabisa ukuthi kube khona iketani ababoshwa ngalo ukuze nabangene kungafanele mase bafele khona balandwe ngeketani ngoba nabo nabaya khona bekunento bebayoyenza phakathi okay bazalwane ngicela ngathi siyothandaza verse lokuqala lithi baba baxolele mfundisi ngoba abakwazi abakwenzayo asikhumbule ukuthi umfundisi uTK baxolele nanoma bangaxolisanga uNkulunkulu efike entsimini yase-Edeni ebuza uAdam noEva athi Adam udlile na uAdam akavumanga ukuthi udlile futhi kaxolisanga right noEva bakabuza ukuthi wesifazane wenzeni na naye akafuna ukuthi ngidlile kodwa naye kukhona aphusha iblame kuye ngoba sinalento yokuthi uma sesenzile singavumi into bakhipha entsimini yase-18 mfundisi uMtuba
bakhishwa ukuthi akekho noyedwa ofuna ukuvuma. Kanti athi uma ufunda incwadi ka-Isaiah chapter number 1 ivesi lika-19 uthi nanoma zibomvu kangakanani ziyathethelela, uthi wozani sithethe. Ngamanye amagama kulento yokuthetha fanele kube khona abantu abazovuma. Into abakhipha ensimini bakhishwa ukungavumi. Yilona loyo ukhomba omunye wathi uNkulunkulu ngeke ngakwazi ukuhlala nabantu abangalo hlobo lobo, mabaphume endaweni yeprovision. Bathatha isiqalekiso ngoba i-Eden kwakuyindawo lapho bebaphila khona kamnandi. Sasiyava akekho ovumayo kulaba babili uNkulunkulu ababeke kule ndawo ukuthi sekadlile. Manje uNkulunkulu uzokwenza la kukulo kanjani. Kule verse lokuqala uthi baba baxolele ngoba lokho abakwenza bebangakwazi. And then siya ku verse lesibili. Iverse lesibili umfundisi uMntungu uyachaza kufanele kubusele umuntu amukelwe nanoma onile ngenxa yokuvuma. Ngoba abantu abamukelwa abangakavumi kodwa kubizwa ukuthi bavume ukuze bamukelwe. Usathi Jesu ngenxa yokuthi wena uyalazi icala lakho and futhi icala lakho uyalivuma nizoba nawe. Ngoba lento kaNkulunkulu ifuna abantu abazovuma hayi abantu abazoshifta iblame komunye. Hallelujah. Lethi Bible kwase kuba mnyama. Sikhumbule into ethi bazalwane, uma abantu bebuyisana noNkulunkulu ngalesa sikhathi mphostoli babebuyisana negazi lezilwane njengoba eshilo babunethele ukuthi kwakose kuchithwe igazi ukuze abantu bakhona ukuba nobudlelwano obusha noNkulunkulu. And lo budlelwano obusha babungenzwa endaweni evulelekile kodwa babenziwa endaweni esithakele. Okusho ukuthi bazalwane ethempelini la bekuyokulokhanye ntomikiswa khona imhlatshelo yoxolelo noma imhlatshelo yokubuyisana noNkulunkulu kwakungabona abantu bonke. Kodwa kwakuyindawo esithakele efihlakele. Manje uJesu seyiletha lento ukuthi lento yokubuyisana noNkulunkulu mayambulelwe bonke abantu. Kuyilona loyo ofuna ukuthi abuyisane noNkulunkulu ungabikho into esazomvimbela ukuthi ayofika endaweni engcwele aziyele yena mathuba. Lithi iBhayibheli kwabese kudabuka indwangu eyayikhona eyahlukanisile ethempelini. Akesichaze ithempeli ngendlela yalakhiwa ngayo mfundisi. Lithi iBhayibheli indlela yakwakhiwa ngayo ithempeli kuqala mfundisi uMkwena lakhiwa ngendlela libe namaleya amathathu. Yes sir. Ileya yokuqala mfundisi kwakuyileya lapho bonke abantu bevumelekile ukuthi bangangena. Ileya yokuqala yileya yokuthi bonke abantu bangangena bageze. Bese leya yesibili ileya lapho kukhona amakhandlela khona kukhanya khona. Ngoba awukwazi ukuthi uma sowugezile bese kungakhanyi ungafinyelele ekhanyeni. Ngamanye amagama uma sewungenile kule leya yokugeza unelungelo lokudlulela ekhanyeni. Hallelujah. Kodwa sishaywa into yokuthi isiqeqo umfundisi sadabuka. Kodwa kusesenabantu abahlele kuleya yokuqala basazibona bavimbelekile ukuthi bangaye endaweni egcwele.
Yeah. Yavulwa le nayo bengavunyelwanga ukuthi abantu bangangena kiyo, yavulwa nayo. Kwase kuvulwa ileya la kwakuhlala khona umphongolo kaNkulunkulu, nalapho kumikiswa khona yonke imihlatshelo khona. Sengithandaza na into engivala ngayo bazalwane, konke okwenzeka eqaleni kwalungiswa ekugcineni. Haleluya. Konke okwenzeka engadini kwaphinde kwabuyiswa kulungiswa engadini. Kwakosa umhlaba okuyeke eqaleni ngendlela ewawungayo, ngoba lithi iBhayibheli kwakumnyama emhlabeni wonke. Yes. Ngaphambi kokuba ukukhanya kuphinde kuvele TK, kubizwa ukuthi kube mnyama, ukuze yonke into ibiselwe kuphi? Esimeni sayo. Ake ngibekise ngento elula. Uma uzoreset ifoni yakho uyibisela ku-factory reset, uyenze factory reset mfundisi, inalento eyenzayo iyakhawunti ebese ibe mnyama, ukuze izobuya isuse yonke into ebeyikhona. Right. So uma kumnyama okusho ukuthi baba umntungwa onke amaqala ethu esasibekwe wona asale kumnyameni. Wathi mayevuswa noma wathi mayesevela thina sasingasanamaqala mamthimuli. Right.